I pozdrav svima, ja sam Drušapa i dobrodošli na video na kanalu. Kao što vidite, promijenio sam pjesmu koju koristim u pozadini, eto malo da se poboljša vibe u videima. Nadam se da vam se sviđa i da, također namjeravao sam promijeniti ime kanala u samo Šapa, ne više DB Šapa, zato što trenutno se bavim svim anime kontentom, a ne više samo Dragon Ballom kao prije. Obavezno mi napišite u komentari šta mislite o toj ideji, a mi sada možemo krenuti video. Danas, kao što vidite, po naslovu počinjem novi mali serijal u kojem govorim da li gledati neki anime. Svakako u ovom videu će biti minimalni spoilera, samo moje mišljenje na kojem se normalno neće svako složiti, ali ne širimo mržnju nego krenimo na temu. Demon Slayer je anime koji dalje nisam dovršio, ali već imam predikcije da li je kvalitetan, overrated, underrated naslov ili nije. Početak anima je dosta zanimljiv i obećuje da bi vam se svidio. To kako je pisac samog anima osmislio priču. Pri početku anima ni ne znamo što se dešava, nego vidimo kako glavni lik Tanjiro nosi svoju ozlijeđenu sestru Nezuko na sebi, te se odjednom pojavljuje throwback kako se uopće to i desilo, što mi se realno jako svidjelo u animeu. Kroz anime se događa dosta dobar karakterni razvoj glavnog lika što mi se sviđa, ali je malo zapostavljen razvoj sporednih likova koji se često pojavljuju, ali to je skoro pa nebitna stvar. Tanjiro kroz anime gradi svoj karakter i polako gubi strahove koje ima u vezi demona. Te su demoni podijeljeni na vrste, što je također zanimljivo i borbe sa njima su jako dobro animirane i provedene. Cijeli sustav anime i sama priča je zarazna. Doslovno kada pogledate jednu epizodu odmah će vas zanimati što se dešava u sljedećoj, što je ogroman bonus. Anime sigurno nije overrated, ali ni underrated. Popularnost mu je dobra kao i kvaliteta, što znači da je anime dobar. Za sve ljubitelje shonen i samuraj naslova velika preporuka od mene. I zapratite me na Instagramu @dbs.antonio, a mi se vidimo u sljedećem videu.